se kaleng se le sengwe se ba sa okeletswe madi le se go mokwaisi o rulagantse pego. Fa buisa badiri ba Mmatšholo o ka ile dituelo tse di shatse di tla nna le dinoši di le 25 ga go tshwantshangwa le tse di le 10 kana kwa tlase jaaka go ntse go ntse. Re tswa gakala re na le dingongorego tsa gore re na le dinoši tse 10 hela jaanong ga o ka nna 10 years mo scaling se le sengwe hela go ra gore ga o ka tsena ko notch 10 go sena gope ko ka promotelwang teng go ra gore o eta o pheka hela ko nnela ruri ko so dingongorego di dintsi tsa gone gore batho ka bontsi ga ba kgone go hitela ko pele mme gone ba sa itire le gore menta a sa itire go sena kwa ka ba isang teng ka gore diphatla tse di go godimo ga di lekane le tse di go tlase a kere. Basically, we want a structure which is competitive within the Botswana market and re batla go tswa ka dituelo tse di tla ngokelang batho mo bodirela pusong ga mmogo le go dira gore batho ba ba leng teng ba se ka ba tswa ba ya go sele. Retain and motivate the existing employees within the public service. So se sa gore fan shape ya go dirisa di-notch re se dumalanye na bo maloba ile gore bone bare e ne e tla ile gore ga ena di-notch re tla be re tlhatlhetswe ga teng mo kgatlhakgobeng be ile gore jaanong rane ga o performa sentle o progressa go sena di-notch ile gore mo yana go beilwe mo boeteleding pele ke rona re ganneng no go batla go nna di-notch gore lo yena o iponne o se ka wa ba hela mo moeteleding pele o sa itse gore o iakantseng ebile wa go ira eng. Mongwe wa badiri le ene a ntsha maikutlo a dikopo tsa badiri ba kgaolo eno go a lebisa mogolwane wa Khiro. Ne ba e sekaseka ba re kana ha o appointwa ta mo gantsi whether ke first appointment or promotion o betsa ka bottom notch just like mo le mo go se but go fana wa dura maro go bone le gore a ha wa appointwa mo beke 7 kana ke promotion or first appointment a kwa ba tsa kana sha go 5 ba se mo la go ke tsena de gore mano kono kwa aska ba la thata so that go ne le a bit of attraction and retention on mo beke 7 and then the other one then na mo gantsi township re service 10 settlements but one nango they have some entitlements like rent free me gantsi ke gantsi la ga ke township ya no gare a mme le bona kwa ba khoda ya free rent ya le ka go subsidy sa mono kono kwa madi a kana kana. Mmatšholo a re jaanong go mo maruding a badiredi ba puso gore ba ikite ka thupana ba ntshe maduo gore ba tle ba kgone go akola dikatso tse di shatse tsa puso le se go mokwaisi BTV News gantsi. Tona wa dikgaolo le tlhabolo magae re kgotla o tlwetse o butse semmuso lo bala kgotla kwa motseng wa Vukwi makgaolong ya Bokone Botlhaba. Tona re a utlwetse o ka ile ga go le botlhokwa go rotloetsa mananeo a leng teng go tlhabolla matshelo a batho a le gone go tlhama diphatla tsa mebereko lo boleo le lopile madi a hetang 300,000 pula. Abigail Matorobo ka dintlha. Banne ba motse wa Vukwi ba kopile go tswalla ka mowa wa tshwaragano mo motseng wa bone le go inakanya le lenaneo la go fetola megopolo ka go rutwetsa dikgwebo tsa monogae ka go di thabolla le go di ema nokeng. Re a utlwetse a re go ema nokeng lenaneo la citizen empowerment go tla thusa go tokafatsa matshelo a banne ba motse le go thamela banne mebereko mo motseng wa bone. Maoboa mo kgaolong nngwe le nngwe ga lo bolagiwa go batiwa ngwana wa go go se ka ga go tsewa ope ko motseng o mabapi ka gore motse mongwe le mongwe mamading a CCP o na le seabe sa one. Madi a dirile lobo le lote a neng a tswa ko pusong ke 311,175 ha tswa mo go lone le tole le la mo palamente. Lephata la dikago le thabollo magae le go thile go fetola motsana wa Vukwi go nna motse o ikemetseng. Na le mitse le menne mo kgaolo ya rona re na le Vukwi, re na le Gungwe, re na le Botalaote, re na le Toteng. Ke re letsa gore gongwe mitse o ne re bitsa mitse hela gongwe ka tatoloso yana mitse heletseng ka gore wa ka lebela mongami go na le dikolo go na le tsetsothela ke a itse gore go dira jalo go go oketsa budget mme mongami ne ke eletsa ke ra go kgonagala gongwe re budget e tsena 25-26 gongwe re be re tentse motse o ne motse yo heletseng.
bani ba kopile go tlhokomela lobo la kgotla gore le kgone go nna mo tirisong lobaka le le leele go akolwa ke dikokomane. Abigail Madorobo, BTV News, Vukwi. Mwana mongwe wa mogwebi kwa Kasane mme Tlhokomelo Ntshwabi a re o dumela gore bomme ba ka tlhabolola dikgwebo tsa bone gore di ntshe maduo ha ba ka nna ba bona thotloetso. O buile se kwa Kasane morago ga gore a phuthe bomme ba dikgwebo tsa Kasane go amogana megopolo e ka ba thusang mo dikgwebong tsa bone. Makana a tshwana le la Seda le Lea a na le ditse go tla go tlhatlhella bomme bao ka mananeo a baka a dirisang go godisa le go tsosolosa dikgwebo tse ba di dirang. Ke a leboga e wele ka dintlha. Ntshwabi a re maikaelelo a bokopano jo ke go ta go rotloetsana e le bomme ba ba mo dikgwebong. Bomme ba dikgwebo ka go farologana ba phuthegile fa go ta go tsaya maele le go rutana. Bokopano jo jwa bomme ba ba mo dikgwebong ke go ta go amogana maele mo go tsa kgwebo le go kgothatsana re le bomme. Baemedi go tswa mo makalaneng a SEDA le YDF ba tlhalosa fa go na le mananeo a le mmalwa a ka dirisiwang go godisa dikgwebo. Mo mabogodinku gore o qualify o sentse re be le setlhopha so minimum ke 5 people and then maximum ke 15. Setlhopha seo ga se gore le thusiwa for business e one mo teng le na le di-business di harologaneng. E ka nna ke se ka nna tuck shop yo mongwe ka tla le poultry and then be re nna le ya letlhabile the maximum you can get ke 10,000 pula. Yone e direletse dikgwebo tse leng gore ne tsa digwa ke COVID. So gore o qualify o sentse gore bole an existing business. Basically yone chama ke loan e hiwang informal sector e atolosa di business tse leng gore the existing le tse disha and madi a rona a simolla ka 500 pula to 50,000 pula. YDF e buletswe ka di 7 tsa August ya go tswala ka di 20 tsa September e thusa monano e leng gore o dingwaga tse 18 to 35. Madi a ra ntshang ke 100,000 pula and then 50% of that is a grant and then the other 50% is a loan e leng gore ga ena the interest. Ba ba nang le seabe mo mehameng e tshwana le ya bojanala le ya ditirelo ba re jaanong ba mo seemong sa go ikopela dithuso tsa madi le tsa bogakolodi mo makaleneng a. Era dikerese and a product called epoxy or resin, currently self-funded, but I think because it's something that ka gore ke eletsa go atolosa kgwebo ya me ke akanya go ya go kopa dithuso tsa madi go go ba SEDA assistance probably from SEDA because it just makes more sense. Ya gone go attenda di invest ke bona go le botoka ebile batho ba khona go nkitse hantse ke tsamaya ke nta kita ka product tse ke na le tsone rather than ke le go lapeng. Bomme ba dikgwebo ba rutwediwa go ya go kopa dithuso ko makaleneng a akaretsa Lea le SEDA ka jana a thusa go isa dikgwebo kwa mankaleng le gore di tswele le di tshetele. Ke a leboga yole BTV News Kasane. Moemedi go tswa kwa lephateng la bogakolodi jwa molao la puso la Attorney General Chambers mme o na le nna ga le khutli a re ope yo dira molato o kgatlhanong le molao wa bana le bogole o tla tlhola dikgwedi tse 3 mo kgolegelong a re mo godimo ga mo ba boneng molato ga bana go hiwa sebaka sa gore ba ka duela kgotsa molato eo ya segelwa ha thoko o buile seo kwa kang jaaka na buisana le maphata a puso ka phetogo eo mo molaong wa bana le bogole wa 2024 ne o modungwa ka dintlha. Setšhaba se kopiwa go fetola dikakanyo le go amogela diphetogo mme ba tseye bana le bogole ka tekatekanyo ka go ba rotloetsa gore ba nne le seabe mo setšhabeng. Right, so we've heard of states where persons with disabilities are taken to be possessed. Ngwana ha tsholwana le bogole tle bogoto ke le timone ke satane mongwe o tshwantse ra gantshiwa matimone mo go ene to the extent that o direla di-exorcism go ntshiwa matimone mo go ene just because they were born with a disability. Under this act that will be harassment and ha re ka ya ko definition in stage ka kwa re tla lemoga gore harassment and abuse the same thing. It is unfortunate that there are still some laws, policies and practices that use words such as insane, kuro wa peka, handicap, yo sa kgoneng sepe, idiot, kutwa sisu, imbecile and other demeaning or belittling words such as
bo setlhogwane bo susu bo mopakwana jalo jalo yaanong ba geso re tshwanetse ra itlwaetsa go bitsa ba bangwe sentle fa tlaleletsa mo go se mme gare ba itse ya re puso e bone go le maleba go tlhabolola molao wa bana le bogole le gore ba tle ba kole ditshwanelo tsa bone le go bona gore ditshwanelo tsa bana le bogole di a diragadiwa mo lefatsheng leno. So we don't call people using with their conditions. Ha re tshwanetse ga gona motho yo go teng ke susu ke mona le bogole wa motlhoka kutlo ga gona setseno ke mona le bogole wa molwala tlhaloganyo. Go bolela fa seabe segolo sa molao o e le go nyeletsa melao ditsetlana tse di rotloetsang kgethololo ya bana le bogole. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Dikgang tse di a tsweletswa mme mokwaledi wa khansele ya Chobe Re Joseph Segopa a re lenaneo la tlhabololo dikitso tsa go dira ka diatla la ipelegeng le alositse dialogane di le 29 ba ba neng ba tsene katiso eo e neng e le ya ntlha go aloswa ka lenaneo leo kwa Chobe. Re Segopa o buile se mo moletlong wa go alosa dialogane tsa ipelegeng kwa KwaZulu. Kitso tsa Emane ka dintlha. Kgaolo ena le badiri ba diatla le dikgwebo tsa go aga di le sekainyana. Ka jalo bontsi jwa dikgwebo tse di mo kgaolong di thapa babereki go tswa kwa ntle. Mme mo maitekong a khansele ya Chobe le bana le seabe ga ba ipona tsapa ba tshwaraganela go hatlola banni matlo ka go ba rotloetsa go ikemela ka dinao mme ba inakang le lenaneo le ka letsile go ba tswela mosola mo isagong. Elwa gore re rutuntshe ba go ba ileng gore ha ne re kile ra re sale morago ka go ntsong go ya ka teng re re go iwe go di brigade go bo di VTC gongwe tse di thokiwang ke dikolo tsa go nna jalo di ne di ya go ba segela ko nte mme ka go rutiwa ka ba dira ka diata ke yone tshono ya bona gore le bone jaanong ba itsholetse mo botshelong. Mme re bone ha wa sekwele sele sa Ramaiba Primary School re nnile le seemo thata ka gore ne ba re bana ba rona ba Chobe hate ga liyo ga le bonale kana ora re ho supa gore di artisan kwano di a shota ke sone se ne ba le ka ho sithalosa. Bana le seabe ba ikitele dihuba ka go itlama go thusa dialoganetse go ba tlatlela ka dikitso tse dingwe tsa mogamao. Ne ke kopa mo go wena gore e re bana ba kana dialogane tse di hatsa tseno gore gongwe before ba ka tsenella ko teng ke kope gore bua le bana ba gago ba grupe re te go ba thathella ka tsa tsamaiso ya madi le business. Le CS teng ga ona re le gone kwa ba ke re CS o ra re bone batho ba re ke ra ba tsara ba jisa sengwenya re te re bone gore mme baka se ba deliver project World View ba ile gore ba tsere mongwe wa lona gore ba mo train a tsene mo internship ke tsa gore ultimately ba ta mo hira grants ba a bereka sentle. Banne ba kgaolo ba rotloditse go ikemela ka dinao mme ba tsaya lenaneo le ka tlhoafalo ka letsile go ba sologela molemo mo isagong. Kitso Temane, Botswana Television, KwaZulu. Mogolwane wa Production Technologies Association ya Afrika Borwa Mr. Re Tapiwa Samanga a re gore mahama o dirang dithoto go le mo Botswana babereki ba mahama o ba tshwanetse go tlhatlhelwa ka dikitso tsa go dirisa di metšhini tse di tlhokang boitsanape jo bo kwa godimo. Re Samanga o na bua se jaaka na kopane le ba Human Resource Development Council ya Botswana le bana le seabe go tswa mo mahameng wa go dira dithoto. O tlhalositse ha tshela Botswana le ka atlega mo torong ya lone ya go bona babereki ba ba dirang tiro ka kelelelo le tlhoafalo ha puso e ka romela baithuti kwa dikolong tse di kgolwane go ithuta boitsanape jwa go dira dimetšhini tse di dirisiwang mo mohameng wa go dira dithoto. Mo godimo ga moo a re bana ba sekolo ba rute go dirisa dimetšhini tseo ba santse ba le kwa dikolong tse di potlana ka seo se ka ba thusa go nna le dikitso tse ba ka itshetsang ka tsone.
go tsa dingwe bolwetse jwa monkeypox kgotsa mpox bo sa tswa go tshwarwa kwa lehatsheng la Nigeria malatsi morago ga gore lekana la botsogo la ditšhaba le bolele gore bolwetse jo bo lejwe e le jo bo gwetlhang seemo sa tshoganetso lehatshe ka bophara lehatshe leo le gatisitse dikgang di ka tshwara 31 mme ga go ise go nne le dintsho dipe ditshwantsho tse di latelang di ka nna tsa go gomosa bangwe maikutlo wetso ha re tswela lekgotla le le laolang malwetse la kwa Nigeria NCDC ba boletse fa dikgaolo tsa Bayelsa, Cross River, Ogun le Lagos e le tshwanetse di gogang kwa pele moeteledipele wa NCDC Dr. Olaji Idris a re lehatshe le mo maitekong a go ipaakanyetsa go laola mogare le go thibela go tsena mo lehatsheng Gormento ya Nigeria wa re o dira gotlhe mo go kgonang go senka melemo go iphatlalatsa le lehatshe leo bogolo jang dikgaolo tse di amegileng ba tlhalosa gape fa ba lepodi matseba ka mogare o mosha o kotsi ebile o anamang thata mo baneng lekana la botsogo la ditšhaba le ne la laola ha bolwetse jwa mpox monkeypox e le seemo sa tshoganetso sa potlako lehatshe ka bophara Mega go rialo wetso ke didigala ha ke stela tuwa mpatane o tla ka tsa metshameko tla go leboga kgaitsela ka motho etsong ka mogela ka dikgang tsa metshameko tsa ora eno Metsone di balega jana Abel Chibanda le kifilwe ga le itsiwe ke bone bomampudi ba lebelo la monongwaga la Run Gabz by Night le leng le tshwere mono tropo kgolo ga boroni Chibanda o feditse lebelo le mo nakong ya 1 hour 5 minutes fa ga le itsiwe ene a weditse lebelo le mo nakong ya 1 hour 19 minutes go ikgapela botlhe 7500 pula mongwe le mongwe a rutlwepego ka kgomotso Sefako Mo lebelo leo le ne le simolotswe semmuso ke tona wa banana bong metshameko le ngwao temiso ra kgari banna ba simolola go ithaola mo basimaneng dikilomitara tsa nthetsethano monna wa ko Zimbabwe Abel Chibanda ke ene a neng a ntsha thogo go tswa kwa CBD go leba ko Molapo Crossing fela mampudi yo wa kgaisano ka Zungula Bridge Marathon ga mmogo le Botswana Life Classics a tshwarela maemo ao a ntha a butse sekgala go leba kwa Game City go boeleng go dihekantsweng tsa go tsa tharo ga bo go sa thole go na le ope ga morago ga gagwe jaaka a na feleletsa lebelo le motlhofo a ntse a butse sekgala fa gare ga gagwe le ba ba mosetseng morago a le wetsa mo nakong ya 1 hour and 5 minutes ona a selo morago ke sesebo matlapeng mo monogae mo go a bobedi ka nako ya 1 hour and 7 minutes Fatledi Kipto a wetse mo go a boraro ka 1 hour and 10 minutes I really like this race. It's my Kitsile mono Botswana go tsenelela lobelo lwa Run Gabz by Night. Ke rata lobelo le ebile ke ne ke le tseneletse le mo ngwageng o fetileng. Mme ka go tlhoka lesego ka seka ka kgona go fetsa lobelo leo. Bothata ka tswa ene nnile mogoto o feteletseng kana go tlhoka go itekanela sentle. Mme fela ke ne ka ikitea sehuba gore mono ngwaga ke tla dira sentle. Ke itumetse fela thata ka ke tsere maemo a ntlha mo nakong ya ura le metsotso e le metlhano. Ke itumeletse le seemo sa loapi gompieno ka gone go se mogote. Ke ka seke ka re gone go le motlhofo gompieno. Ka jana ne ke batla go bona gore a nka se laole lebelo go tswa kwa tshimologong go ya phelolong ya lone mme ke ne ka leka fela thata go dira jalo mme ka feleletsa ke kgonne go dira jalo running at night ka go bo mme lebelo leo la 21 kilometers le fentswe ke filwe ga le itsiwa monogae ka nako ya 1 hour and 19 minutes a latela ke Jerob Abgir ka 1 hour 26 minutes Fancy Mazima o itse mo gwaboraro ka 1 hour and 33 minutes That is ya gompieno I feel happy because ke lekile go hokotsa nako ya me e ke selang ke dira for 21 kilometers go no se bonolo tota go bua nnete mo ruteng cause re tloetse go taba go le phakela gompieno re taba go le bosego go no go se bonolo but I try to maintain pace ene ke trainer ka yone ha ke dira training ke prepare la race mo go la 10 kilometers Montsuara o kgwatile o gapile thakore la borre morago 31 minutes and 33 seconds a latela ke Sylvester Gogo ka 32 minutes and 37 seconds fa Kevin go itogetswe a le mo go a boraro ka 34 minutes and 1 second
Mosadikwena go tswa kgosi o fentse lobelo la 10 km la bomme ka nako ya 36 minutes and 22 seconds a latelwa ke la Menare ka 39 minutes and 13 seconds ga botlhe Mazuduma a le mo go a boraro ka 41 minutes and 51 seconds. Khumzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Rasalefo morulaganyi wa lebelo la Run Gabz by Night Mbakiso Mawila a re lebelo le tsweletse ka go gola se se supagala ka dipalo tse di godileng ga mmogo le batsa karolo ka go farologana a re utlwe Pako strike ka pego. Morago ga gore lobelo leo le simolodiswe mo nogaeng gogola ebile le la ntlha go tshwara kgaisano ya mabelo bosigo. Mookamedi wa lobelo leo o boletse fa go setse go na le motlhala mo go se ba se dirang. Event ya gompieko e godile hala thata compared to the previous one. Ya ka bona ba rotloetse le bone ba ntse ba tsena mo lebelong. Attendance ya lebelo le ne gompieko we had 1,151 more participants from the previous edition, which shows that the race continues to grow. Because we were tracking people who are coming outside Gaborone, we realized that there were more than 500 people that came outside Gaborone this year, which shows that people go as far as Kasane, Leboka Zungula, Bokanitsi, Botsabong, Bakatala Lebilo, Lebale, Monitor, which is something we should be proud of. Most importantly, so as super BOTSWANA host major events in the continent. E re jaaka maikeelelo magolo a bone e ne e le go thusa ba sepodisi ka dikgang tsa go lwantsha borukutlhi. Barulaganyi ba lobelo le ba re ba tla dirisa bontlhabongwe jwa dipoelo tsa lobelo go tsweledisa seo. Gompieko se le gore keng re tlamile go se dira re le Run Gabz by Night ke go tshwaraganya le ba sepodisi go host the crime prevention workshops. O ka gakolola kana Run Gabz by Night, it's a safe streets marathon, so the process tse di tswa mo rone le bilonele, some of them we are going to be channeling them towards the workshop tsone tseo. The most important thing about our Run Gabz by Night is the fight against crime requires different stakeholders to come together and join hands in the fight against crime. Le fa go ntse jalo Mawila a re go santse go tlhokafala go ruta BOTSWANA ka botlhokwa jwa mabelo a tshwana lea ka a supa bojanala jwa BOTSWANA mme go tlhoka tirisano mmogo go ka senya seo. Mo ditseleng BOTSWANA ba berekisana hala re lorna sentle support ya Run Gabz by Night ga se ya go register hela le ba ile gore ke banna mo Gaborone ha kana re taba ga bosigwana go la raba kgoreletse re itumela gore ke ne ba dirisa ke lorna sentle go na le ba babedi ba bararo ba ile gore ke gongwe ba ha ba tlhaloganya ka lebelo kana ga ba ne ba sa itse ka lebelo ba ile gore ke they were not as cooperators ba bangwe mo gore gore le rona re le batsamisi ba lebelo. It needs us to do more education mo ba dirisentse la gore re nne le mowa wa neelano mme on the overall we are happy with the cooperation in our king. A special thank you message goes to Base Podisi, the race marshal tsa rona ba gore ke bana ba make sure gore ke moa o nwanela no nna te mo tseleng go sana dikgoreletsi dipe. It's an issue ya sports tourism to Run Gabz by Night. This is an opportunity gore mahatse ba itzika heritage ya rona gore tswa go kae ra go kae re le Run Gabz by Night. Me ano re itumela gona gore ke re go nne go tla mo city center di video tse re gore keng di tla tswa post the race di tla be di supa gona gore keng batho ba ka etela la hatsa la rona ba tla go enjoya lo tse dintseng ja. Lobelo la monongwaga le neng le la bobedi go tshegetswa le ne le kgaogantswe ka mabelo a 21 km 10 km le la itloso boduto la 5 km. Pako Stereke, BTV Sport, Gaborone. Fajanong re fetola le wa re le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa Tafi ke bone ba fenye ba kgaisano ya monongwaga ya Carlos Sibina Soccer Challenge morago ga go nota sa NAKO United ka dino tse pedi go ile nngwe kwa makgaola kganyeng. Tafi ba dule ka 25,000 pula, fa NAKO United ba boetse kwa Selebe Phikwe ka 15,000 pula. A rutle pego ka Bethany Mandu. Traffic ba gorogile kwa makgaola kganyeng ba sena go fenya Chobe FC ka dinno tse pedi go le fela, fa NAKO United ba fentse 11 Angels ka dinno tse supa go tse thataro ka thago ya di-penalty morago gore bobedi jo bo fetse motshameko bongane ka lefela setlhopha. E re ka jana kgaisano e ne e diriswa go ithokoletsa paka e solofetseng go simolola. Traffic ke bone bantha go tsaya ketapele karolo ya ntha e tsamele metsotso e le 10 mo karolong ya bobedi. Bengae Undipe Ndikupe ba tolosa dinno tsa bone go nna tse pedi go le fela.
le fa go ntse jalo baby zombies ba buisa ile nngwe kwa morago go fetsa ka dino tse pedi go ile nngwe. I need to take this time to congratulate the boys for the good games that they. Ke batla go akgola batshameki ba rona ka batshameki le bontle ka teng. Mo nako ya gompieno re na le batshameki ba le bantsi ba re santse re ba sekaseka mme ke dumela fa re tsweletse sentle. Yes, of course there are things that we managed to get to see from the boys, and yeah, we are impressed. But it's still a work in progress. It was marvelous to watch the games. The boys expressed themselves. Go ne go le monate go lebelela metshameko e ka gore batshameki ba rona ba ne ba tshameka ka botswapelo. Re dumela gore le balatedi ba itumetse. We were really entertained, and thanks to all the supporters who came to support the beautiful game of football. CS Soccer Challenge e rulagangwa ke Carlos Sebina yo na le ditoro tsa go godisa kgaisano e. Toretona ke go tisa team ya lehatshileleng a re ka nna le team ya le one e tswang kontle, but for us to get there we need sponsorships. I think the biggest challenge ka toropo ya rona ke support, especially go ta mo sports, but you know that this is the only thing that can help Francistan grow. Khaisano e ne ya gape e akaretsa ditlhopha tsa ituso bodutu di le nne e leng tsa Happy Boys, Spaghetti, Dikgang le Stress tse di neng di thagolela tsela makgaolakgang le go jesa barati ba kgwele ya dinao monate. Bethany Manto, BTV Sport, Francistown. Fajanong re di garela ka tsa motshameko wa volleyball. Setlhopha sa Police 6 sa bomme se fentse mafolofolo ka 7-3 go lefela mo motshamekong ono tshamekela kwa Sesretsekgama Barracks mono Gaborone. A re utlwa Katlego Kgakole ka pego. Bomme ba police ba ba tsene mo motshamekong o ba fentse metshameko ya bone yotlhe meraro ba setseng ba tshamekile ba phamotsa sete ya ntlha ka dintlha tse di 25 go tse di 21 tsa mafolofolo. Mo seteng ya bobedi bomme ba mapodisi ba tswelela bana le letsogana le lefa godimo ba kgona go baya motshameko kgakajana le mafolofolo ba gapa sete ya bobedi ka dintlha tse di 25 go tse 14 tsa mafolofolo. Mo seteng ya boraro mafolofolo ba itsolopanya ka maikelo lwa go boela mo motshamekong ba etelela pele sete eo ka dintlha tse 10 mme police ya berekela mo diphosong tsa bone ba felela ba fenya sete eo ka dintlha tse di 26 go tse di 24 tsa mafolofolo. Seo se ra gore bomme ba police ba kwadisa phenyo ya bone ya boraro ya ligi ka tatelano ka phenyo ya 7-3 la mafolofolo. We didn't play according to our plan ka hana re tsile re ipagatsa ka teng, but from here we need to go rectify more certain department e be re khona gore adapt to the ball tsa bone and stuff because they are new gore ba re setela ya no police re jela hela ka diphoso tsa rona hela tse di motho go tho go simolla ga rona ha o ka la tlhoko seta ntlhane re simolla re tswa ko morago seta bo be di lone hela re simolla re tswa ko morago mme hela ne re khona re contain mafolofolo because ne re le mo re strength sa bone sa haka kwa attacking e ba le mo re khona go ba block but from there ba tswa mo attacking e ba tsana mo ditoseng. Mo metshamekong e mengwe ya bomme BONGWE e fentse Spiking Stars ka 7-3 go lefela. Yaros Volleyball Club yone e fentse Dikwena ka 7-3 go lefela. Spiking Stars ya fapha Yaros gape ka 7-3 go lefela. Mo metshamekong ya borre kutlwano ya kgwathitse Dikgang ka 7-3 go lefela fa Spiking Stars e pegile Yaros Tupa ya 7-3 go lefela. Mo motshamekong wa bofelo Prison 6 e makaditse kutlwano e ba nota ka 7-3 go tse pedi mo motshamekong wa borre o ne ngotlola ditlhase. Katlego Kgakole, BTV Sport, Sesretsekgama Barracks mo go ditshane. Wetso tsa mosupologo tsa Botswana Connect a re di be khutlo gonefa gona re ba teng wa bua go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.